الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داستي بلومون أدي أدوسومون جندوا إمها لبيت أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أعتدوا هيك ريغان أقدر تريو قارمت بفرنا بدل كلني خطبة إنجي مولينا برنامج كاي كيغا يغتو على ميري بدل كلي خطبة إنجي سالس فاسونا إبسودا كيغا على من كم هفتا جستي بفرنا موضوع كم جنستني هفتا إنجي hukuru khutbage mawdu egotal me mire wahada kala ham jefa mawdu ki tawhiduge matiga darin tarbiyat kurun ada alme mi programuge magan maksad ki tibe funna hukuru khutbage mawdu aliyol wala ituru malumatage genasti adi tibe flunge hiplugo feddana bay swaltage jawabo tibe funna hame genastinu alme komme haftage program mi fashalani hukuru khutbage kodokuda video clip kolako video clip kolo ballalaba මියදු මි මුජතමඋගෙ තෙරේගා හිඟා නේදවේ කන්තත්තන් හිඟනි ඊමාන්කම ඉස්ලාම්කම ඉහ්සාන්කමුගෙ බිංගා හර්දනා ගොතෙග්ගා ෆර්දුන්ගෙ හිත්තකුගා එලිෆා නෙතුමුන් අබදා අබදු මෑන් අල්ලාහු බල්ලවා වොඩිගෙන් වාකම අදි ඒගෙ ඉතොරද්දෙ මලායිකතුන් ඒගෙ ඉතොරද්දෙ මලායිකතුන් තිබාගෙ ගාතුගා තිබාගෙ අමල්තකා බුණා බස්තල් ලිව්වන් තිබ්බවානේකන් කෂවර කොද්දෙයිෆා නුමාති එහෙන් කමුන් ලෆතුස්සුර මිකංකං හිතුන් කෙහිගෙන් නුදාෆද ගොතිග්ගා හරු ලෙවිජ්ජනම මීස්තකුන්ගේ උළුන්තක ගුළුන්තක හේව බදලු අන්නානේකන් කෂවර داشتي بلنتي بي امها بيفلنا ادي سفار وربدا مرحبا دنون ادي علمن ميريگه پروگرامس تبي فلنا يترو معلومات حساكل متكا بير ودا گنواني الشيخ محمد حليم شهر بڑا مرحبا شهر علمن مي هفتاگه موضوع توحيدوگه متيگا دارين تربيت كرون تين مولي خطبه انه ماگنو کو بناوگه ميوتي ام حديث بس فلگه مچي مشهور جبريل حديث کے مچا مي حديث بلا لا يرو alon furtama fahakure kamaki mi hadith ga eba bayan wegen be jibril alayhi salam insanage sifaga mi wadagen eta ishinnevi gota wara tafsil ko eba fahakolla alon mige salomen wara muhim message liben ko baba mi kamuge sawmun alon menna libigenda message ki alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah min furtama fahakolla je muhim kamen ay حديث جبريل كي أي برا مهم حديث أي طبعا أي كيرت قرآن فاتحة سورة مهم وافدين فاتحة سورة كي الكتاب من هناني أي سورة ته فوتو ما سورة كي أي فاتحة سورة هم أيقوتا حديث ته ما حديث كي أي حديث جبريل حديث برا مهم وهكذا كي أسفم يعني حديث فتوم ني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدار انت من بيك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو هنانيكو ني ادوه اي ميهكو ميهك صفه بيان ميكراني مي هدو كان غدا هدو هدو ميغ هوري مي بودوge istashigandуge kalukam bes gada kalukam huri miheke emihage gaga mi daturverige ves asarenne tefennaka e zamanu khasa gotegge daturek koffannaka magwan hudhed mellage hunna mihe vejje emihage mi hudu hedumuge hunnan hirafus bar bodam guli fennu adi boduge ves hunnan bo hewuma mikal kanka hunnan warubadi kan hunnan ekade ves kam ves emihege gaga nete adi timam men bekalunge tereng ves miheknus danna mihe ves nune ehem wime wake daturverige gotam mi belevige midi tanuga wasam verve nule mihe wime not eden nenge mi brone me vashagen tibe mehenge monumentige kulaya mi anna goggoto engeneta mi ane amako dadi madina ga hen nole mi heb fet bije engen emihe ko as nabiy sallallahu alaihi wasallam gari ho ga ishini ekalege faanuge mi kaku fuluga emi hegge kaku fuluje he kota adi e fahuga mi emi hegge ma kalwa mas matiga mi de ettira baabba debbi adabu veri kamuge sifayn hayotuge sifayk eno mihi kurimatige ishinde adabu veri kama akuga ishinne bi ishinno memmi mi mitaga badaage mihaku
ඒ වඩාගේ බේකලකු මේ සුවාලු තකෙක් කුරබ්වම් මාස්ලුමි ඉෂින්න වඩාගේ නෙවි හදීස්ක ෆව් කොළම් මේ දායක වෙනතු එහෙම සුවාලු කුරා මුල්ලිමෙක්ගේ කෑරිගනුනේ මීහෙක්ගේ කෑරින් ඉල්මු හාසිල් කුරුමට්ටක ඉෂීන් නෙවි අදබු වෙරි ගොතෙක්ගේ වාහක මිතාගම යන්නනේ මීන් ලිබිදේ එම් මෙසේජ් ඛුතුබාගෙස් කොමසරකේ ෆාහකස් කුරි මේ දරිවරුන්නකි එයි මේ එදුරුන්ගේ කෑරිග අදබු වෙරි බයිග්ගේ ගොතුක වාංජෙන් අදබ අඛලාක් හුන්නෙන් මේ zaman අලගොනමගේ මිහාරුගේ මුජතමා බලාෆි යලගොනන් හීවනි එම්මේ බේනුන් ජීෆවා එච්චකි අදබු වෙරි කන්නේ මේ දරිවරුන්ගේ කිබෙන් ෆෙන්නන් එම්ම පොඩ ජෙහෙකමකි අදබු වෙරි කම් අලගොනම තෙරේගේ එකම් වණි නැති ගොස්ස නෝනි එකම් වණි නත්තාදා මේ මිනිවංකම හක්කුතව ගණමුග මේ කුඩ කුදින්න එමෙහුන්ගේ හක්කුතන් උගන්නාදී මේ එමෙහුන්ගේ හක්කුත බොඩුවගෙන් ගොස් මයින්බ ෆයින්නවස් එමෙහුන්ගේ මච්ච බහින්නු කියවර හක්කුත බොඩුවේ ගොස් කියවදේ මිහුන්නවස් එච්චෙන් නුබුණ වේවරන් එමෙහුන්ගේ හක්කුත බොඩුවේ දින් දිය දියානුන් ගොස් අදබෝරි කම්මනි නත්තාලා ෆේබුණිය කරන බොඩ රංගලුවාන මුලි මුජ්තමා බේස් ඔන්නානි එහෙන් එමිහක බේනුන් කොම්මෙච්ච බේනුන් කොම්ම මිහක දිමාලා බේනුන් කොම්ම ඉබාරාතකුන් බුනෙවෙන් ජෙහෙනකම වකාලතු කුරවේ zaman එමෙන් සග්ගුත එමෙහුන්ගේ හග්ගුතන් බයි බේෆුලුන්ගේ විස්නු හුන්න ගොත කි ශහාදක් කියෆ කොම්මේක සුවරුගේ දානේ කි ශහාදක් කියෆ මිහකු komme mihaku suwaruge dani hamekuni dulukurin mibas kimato nuniya miha ekiga alommenge ebetto shahadatu mi shahada furihama wa sharutta kevves ebetto miyaki ade mi hadith ga mi jibril alayhi salam wadaage mi suwalu kurawani kobahe islam kamaki ade islam kamaki kobato suwalu ge jawab ga nabiy sallallahu alayhi wasallam bayan kore faskamegge wa ade furatama kamaki shahadatuge de kalimakiyo devana kamaki namadu qaim kurun timmana kamaki mi zakat dinu hataruna kamaki roda hefon fasfuna kamaki hajju mi diinuge islam diinuge maagan fasruku mi rukunta furihama wi me islam kan furihama waani den hajjuge mahaka ganne kuladana kan libejji ya kom mi kuladana kan libe mi han hajju wajibu mi faskan mi heggaga furihama wima mi eneki furihama muslimaka waane furihama muslimaka hema hama ekani shahada enege dulukurin kiyagen eneke de furihama muslimaka noeve adi shahada kiyumaki eg zaatu ka mi hadinuge tere wanna kamaki inget shahada mi kiyafi eg maneke eneke muslimeke emihage hituge emihaki ekamuge teduere mihetto doguveretto balaka bisalona men nusjehen emiha meduga mi balanjehen muslim ekamuge ei zaiduge faano mi hangura megga ade shahadaki mi qatulu kurabbi nabiy sallallahu alaihi wasallam sab khabar li bodagat me kalege faano warabboda ekama inkaru kurabbi men kalege faano emihage hib fala belihe en uloni marun salam avantunu eneki tedueretto ekama ki aluna kuranje ekam shahada ka tihadisa ga misala ka tihadisa ga bote belevenves mi misala marun salam ena kurikama ke anguramaage halatuga mi dushmanunna kurimat leven oin halategga ena hisaba gossawwa shahadakki beleven oin halata almen mi halatu mulin tafata henota ade kandige miyadasha diyama san shahadakki warabboda beleven ena salama vamgen kurikama ekama ko halatuges ena shahadakki yaf hem balanje ena muslimege gota e kalima yage ena misal kan qiyamat doga asiyat algon men dakkan uzuren megon hema shahadakki yaf emihaki e muslimege gotuga bala algon men ekama ek ena eki shahada allah ga hadratu qabul wanata en algon men kan nenge fahriga qabul sudan fahriga qabul no sudan qabul mattaka sharuttake be sharuttake ene bunaache ene kiyeche engenje ene kiyenje teduri kama ene kiyenje ikhlas tari kama loba mengos shahadatu ga bur sharuttan hamawi ma haygotu allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu qabul wegamba shahadatuka ikam vegendan hema shahadan de hama dulukurun mehen am bunala kom mihegge shahadatu fahrig allah ga hadratuga qabul no ibs dana
tiwa genestim alomita misalaka alomen musage faanuge wahaka mi adu haru eba ademi khanda garagu mafo nuniya me ekantagonu terega fir'aunu shahada ki kama den ekan fir'aunu ge kiben qabul no egen de kam mi kinetto mi har me ad e fane me fahu wagutu neva holiya enage mi furana elunu wagutu ge ena iman bi ena mi bani israel baagaga mi honge veri rabbaki fiyawa mi hen farata ilahi gotu kon wa kaman ena mi iman bi yonam ke yolan kure kamako eroga wagutu faat fe onema en angade ekkamen ekom adi ni shahadekkiya komme mihek faarek gama iman kamuge terien ena faarek nas dana kama ega mihek kiya gota enaga maqsad enaga ikhlas terikama mi ega sharutta muhim emsal kam namaz wes misal kam balma mihek wes miskitan as namaz kuratan algon men fennakam ene kun namaz algon balane namaz kurak ekam ena namaz sahhamuge sharut du kulla foti allah hadratu qabul en algon bunane namaz kuriye eka allah hadratu qabul misal ke ena ay wudunakum ehjene namaz mi algon men fennane namaz kurata de halis bunane namaz kuriye bunani senonta ekamako allah hadratu qabul en wane sharut du kulla foti note ena dekkun terikama ko namaz kurane misal ka komis miheka ena namaz kuraka angam wegen kuri namaz vejjiya algon men bunane ham namaz kuriye ekamako e allah hadratu qabul wegen noidda ema mi algon men mi shahada kiyaruga mi ikhlas terikama ko kiyenje gota ega sharut tafure ma koggen kima hay goto qabul wegen midani den hama eya goti demedi mi sual kuriruga fa hakko bay mi hon mi buna hakti man shahada ki mitun dana surge aslu ni kommes rangal iman mi hituga zarregge member ges iman kamuge memberen horejje mi ko allah subhanahu wa taala surge waddawana ekamako ena narakage terege hedan kurejjin kidaddus en alu menna kan enge enege ehema algon masu abadwes amalu kuren jehene mi emme rangalu an amalu kurvetu narakaga nujehi gos suwaruge wadeve miheka vevete mase kurenje narakeki ane hindukolaka sikuntaka ves onnaka mihaga mi kevva warabbrege azabu kadafattane duniyage emme mi arama tanawahuga mudala faasage terege ulunu miha narake men koppala fanagaru sen wanti wanne duniyage evves kame nodibe evves ufalen arama ene nodibe eha ege venuge gadakam ehen e bunani ehema eha ves vengada tanenge ehema etaka hindukolakon otuma kives e warabbodu ade allah ge hadratuge emme duha kives algonu me adadu korasat enhas ahar enhas ahar emme misaka balakam allah subhanahu wa taala hadratu duwahegge duwahekki kuran duwahegge dihebako febbaeta onnan jonose warabba wardu sonnan ejene eiki insanaka yuto ke kurevena kamen non naraka adab kiyawra ma waruga adab hema misaha istiman shahada kiya hime ko masduha ko suwargo dene hema timana beenu got kan ulidane e gotaka ekam vegennon anikka shahada miheku kiyumaki e hisabun enage iman kan enage mi hashiganuge terega mi gandu wefa e gudumen nas e huri gota hunnana kamen non e waram muhim wa kalun daimena hione shahada ki madden e iman kan e huri hisabu gaden e hunnani enage aqida e heri den hama gandu e fai wa keki e kannana den gudumen narane ehne nuane geto shahada ki mafahu gaves mihe kura amalege sababun ena iman kamuge daira in islam kamuge daira beruge hingadan mihe kura amal misala kabbala namaz devana rukun shahada jege men devana rukun islam dienuge mihe ko eki ekechka e namaz du kolli ehem vejje ena islam kamuge daira beruwi ema shahaden adi mihe kyumaki enage mi islam kammatiga abadan waanaka mennun enage amaritogge macca binawan ena dinum beerumanu ema baikka amalta kimiden me dinum beeru afada amalta ilmare bore ak bayan koddi misal ka sihru hedun kala kankan nabiy sallallahu alaihi wasallam furassar kurun dinuga kankama furassar kurun mi allah subhanahu wa taala ka shariat bore hen hukumta ima moluma rangalo echekkamuga belun mika kankan mi marwe fatibe mi hon kiben duwa kun hedun allah nu hem farat to namu namati mi eche katila hedun de mika baaru kankan e bori mi dinum beeru gen hinga dana kankamu gotuga ilmer bayan kurab fahme ifada amale ko fi miyaku dinum beeru gen dana deme dekke wa kalon mi hitan eri
මෙයා මිසාලක මේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆුරසාර කරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆුරසාර කරු නොනි දීනුගේ හුකුමක දීනුගා වාකමක ෆුරසාර කරු සීදා සීදා අලුමෙන් තෙරේග මිකම් මිහාර නුහිංගා දාන එකම අලුමෙන් තෙරේග සියාසී මෑදානුගා අලුගොඩමෙන් වකාලත් කුරා බය කන්තත්තකි නුනියම් ඒ අලුගොඩමේ තායිදු කුරා ෆරාතේ වකාලත් කුරා බය කාල කන්තත්තකි එබයි වෙගෙන් දේ මි ඉස්ලාම් දීන සීදා හම මි ඛිලාෆ් ඉස්ලාම් දීන ඛිලාෆ් බය කාල කංකම එකමකස් අලුමෙන් එකමුගා එමීහක ඒ කමුගා හම එමීහක තායිදුකො ඒ ඒනය එක්කොල බුණවේ බස් ඒ වෙදානතෝ හම ඒගෙ තෙරේ වෙට්ටුම්ගේ තෙරේ මිසාලක අලුගොඩම මි ෆිරාවුණු කාලේ මීහක නෝනේ අබූ ජහල් කාලේ මීහක තායිදු කුරන්නේ එහෙම ඉස්ලාම් දීන දෙකොලක් කුරේ තායිද කම අලුගොඩ විශ්නනි එහෙම එම ඉස්ලාම් දීනුගේ මී හුකුම්තක දෙකොල විශ්නුන්තක එෆද මීහුන්න තායිදු කුරුම් බස් දානේගේ තෙරිය ඒක තෙරිය දාන එහෙම තලගොඩ ජෙහෙනේ එෆද මීහුන්න අදුරුව අලුගොඩ හොරිහා විස් මී ගෝලකි ටාගට් කි ඒ दुनिया अल्लाह अड़कं कुरु खुतबा फशम बस इमिदिया कुरुगा फाहा कुरी कंकं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून हमें कन एम्मे कम कट्टक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अड़गुन मिता खल्क़ु कुरा हने अल्लाह अड़कं कुरु එහෙන් එව්විස් කමෙන් ඒ බේෆලක බුණෆාන ඕනේ සවිස් ගඩිර අලමෙන් නමාදුක හේති බෙන්වි ඒ නුන් දෙත්ත මිසක අලුකං අලොන්මෙන් මාන කුරා ගොතා ඉස්ලාමී ශරීයතුගා අස්තු මාන කුරා වර බොඩත් තෆාත වෙනවා අලුකම කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහිවඩ කරන කොම්මෙ කමෙන් ඒකම් අලුකම් තෙරමස මම බිමිහා යක්කුන් මේ ලෝබින් උළුම්බස් ඒ අලුකම ඒතෝ මේ විෆාරිවස් අල්ලාහ් හට්ටකා එකන් කුරාකම ගාන මේ විෆාරි කොග්ගන් ෆාදා හොදාගේ එන් අල්ලාහ් මගේ හේද කුරුමා මිස්තකුන්න ෆසේහ කොද්දින මිකන් කමගේ නියන් ඔන්නකම බඤ්ඤය සම අලුකන් එම වසීෆා යද්දියුම් රට්ට හින්නයි කි කොෆී යද්දියුම් හම මේ දරින් ගෝයාගෙන් වගුත හේද කුරුමි හොස්සම අලුකයන් උන්ත අද නිය ඒක මච්ච බිනාවා කංකම් සාල්ක කොෆී එකක් ගොසෙතනුගේ අල්ලාහ්ගේ zikru කුරුම් එහෙනු මේ මජානගා තාකුන් ජේ වාහක දක්ක මිහගේ බේකාර වගොත්තන් හේතු කුරීම ඒ දානේ ගෝහම ගිනෆාර එනගේ නුබෑකමක ෆතා එකංකන් ඉතුරු වෙගෙන් දාන එම මේ අලුකම කි හැම එකනේ මේ අලුගොන මේ ඊවා ෆදෙන් මේ රෝදේ මා සකත් දිනු මා හජ්ජෝ මා නමාදු කුරම එකංකන් එකෙන් නෝ ඒත් ඒ සලුකම තෙර වර්ගකන් හිමන දින් හැම ගොත මේ හදීස් ගම යන්නනේ මේ සකත් දිනු වාහක මේ සල්ගොන හැම වර්බඩ සමාල් කන් තෙජේවා කමෙන් මේ زكاتك أي مستند فقير ندين جهج مستند كما كي هيوتك كمهن مي هيج ريسورت تكا كارتك مي بيفاري تكا دم ميكال اتجتن هن مي هاي نو مستند على مي كيا ماهجرون نو شو ده على من تريغا مي زكاه وسي باي بيفون اولي باي بيفون هيوني مي فرض زكاتك فطر زكاه نون ده تو هذا فرض زكاتك فطر زكاه بس دينجن فرض زكاه كم زكاه عمغت زكاه بنا في جمانه كي مدل زكاه واحد اما فاسا عمغت دين مي بينو ميكورانيا راجه گن دين بيفار مدا مي چهيغ نصوب هم مفهم ساك فاسا مي هاغ اتوغ نصوب هم فاسا هر مفهوغ مي هندو ماهون ان هر اني صوب بر مدن وهرجيه ايگه سالس باك اوف ابا زكاه گوتو گنرنجه ايگه حق ورين ادا كورنجه دن وي فار مدات بسجه مي كوم هركوس مي اگو كوفا ايگه مي سالس باك اوف ابا نرن او كورارو ويكا اگو قران ويكا اگو قران اي فسر مهم كالمن مي بنا بفريوني අලුගොඩ කියන්නේ මුස්සන්ජෙන්නු අලුගොඩ කම සිවිල් සර්විස් මුවස්සෆෙන් එහෙම එක ආදාගේ මෙහෙක් ගොතු එකම ඉස්ලාමී ශරීයතුක සකා දේවර මුස්සන්දි වීයේ නිසෝබහම වරලාරි හම හොරජේනාතුක බයි මෙන්න හියොනක මේ වරබොඩ මුස්සන්ජෙන්නු උනිය දැන් නරේකන එහෙනන්නු මිහාර හම මිහාතුක නිසෝබහම වරලාරි හොරජිය එහෙරි දැන් සකා දේවර මුස්සන්දි ෆෙහෙරි ශරීය ඉස්ලාමී ශරීයතුක ඒ අදදු නිසෝබගේ හම අදදු මිනිස්ට්‍රි හම බරාබර අන්න බදල්ත දාන මිනිස්ට්‍රි සයිටුක මේ ෆාහක් කරම එකම් බලමුගෙන් තියමරන් අලුවන් ෂෙදෙන් මී ඊමාන් කමුගේ රොකුන්තාවගේ තෙරේක මී ෆොරතා මිහුරි රොකුන්තා මිසාලක මී අනේ අල්ලාහ් ෂා මලායිකතුන් ෂා ෆොත්තක ෂා රසූල් බේකල්න ෂා කියාමත් දුවා මී පරෆාසේ අල්මෙන්න එකම් මින් වරන් ඊමාන් හියෝ මින් වරා නුබෑ මින් වරන් ඊමාන් මී බයිබ්බේ ෆොන්න වරබ් බොඩන් එබයි ඕලෙෆා නියම දෙ මීගේ හුරි තෆ්සීල් තේ හබඩ නේගි කන්නේ කොබත් අසු මින් වරන් ඊමාන් කුමකි
ade minbaran imama kurigama faahakkolen je waram mehun nokutta Allah subhanahu wa ta'ala imam wam galgon me mi haba sandanuga bahattan je kama Allah subhanahu wa ta'ala ga habawantakan algon hida tasawwur bu ingeta kiha habawanta kiha baru huri ilahakakkan algon me alukam mikuramun dani erun ilaha meduga mi hituga biruwerikam vis onnana he gotuga algono e tasawwur kurevenya ilahuge kuladum mantakan e tasawwur kurevenje kiha furihama nizametto misal algon hameke naf algon amila nafs bisnadikam adi mi duniye kinga gotabbadadikam ges mi nizamuge furihama kama mi bisnala fiya mi nizamu khalqu kurevi levvi ilahuge kuladum mantakan algon menna warabboda ihusaswane algon menna misal algon demihon mita fara wahadakkam fara fiya neengene demihon narangala kiyache algon demihon mes adi bedun terinna mes neengene sab kiyache ekamaku balla duniye kitab billion mihun ulena adi kit fani faksataka mi janawarutaka mi bahurechit hen e huriha mihunge janawarutoge mi aduta emihun ede edunta dakka wahakata akura firin fiyya evves undagu kamen neti ela subhanahu wa ta'ala assaudi ehaves saafukan huriha echen aduas adikuwa hitan aramun daha huriha kamepis moleddene odigembe miheku mihe kurimatiga wahadakka eruga taarifuga wastan alun fenna amuko mi siyasi pode to enunta මියනේ හින් ඔන්නානේ දෙලිගඩෙන් හෙන්නේ කන් ඔන්නානේ වෙලිගඩෙන් හෙන්නේ මී අර මේ මුස්කුලි බහේ මානේ කි අර මේ හිතුග කොම්මෙච්චවතස් මී තවරීෆුගේ බස්තන් අමුණා දානේ ෆෆෂෝ එහෙනම් හරි ඒ ගොතන් ඒ අමුණා තවරීෆු බස්ත කියන හිතමුන් හිතන් එවගොත අර මොන්දා එච්චිස්සා එහෙනම් කොම්ම මී හෙග්ගේ වෙස්සදී කොම්ම මී හෙග්ගේ වෙස් ඒ හොරිහා කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මොලද්දෙන ඩිගෙම්බේ මොලද්දෙන ඒ කියා කුලදුම්මන්ත ඉලාහි කියා මේ බාර් හොරි ඉලාහ අදි ila subhanahu wa ta'ala kamaka ila subhanahu ediwdigam bakum waashe wahi kure meka vegen ebade adege turun ila subhanahu wa ta'ala ge jundu sifain tabawer waya khanda haralutaka mi vissaraya vilaya malaika bekalun ay man kamur kuntu terevis eim bekalege sakaba jibril alayhi salam ekalege faanuge fiyafulakun emme fiyafulakun lut alayhi salam ge he qawm gengus uda hame uduga tibbe malaika be karunnan e qawmuga tibbe ha gowada kuttata gowada ive hisaba gengu fo bandu jaswal emme malaika be kare gem hasateka fiyafulo ekalege faanuge be kiha boduwana ekal emme makhluq gawamte eta makhluqun adi mi arshi وفلا ملائكة بيكرون نركب هذا حتى ملائكة بمي بيكرون إلهه خلقته ورب بدت برن هابا وانت ورب بار وري وانت إله الله سبحانه وتعالى إفد إله كالون علوكم كرا يرجع إكن علوكم من هيتا تصور كروينجين فافي كروي يرجع علوكم من مي أريدني كون فد إله كك كيها بارو هوري إله كك kiya kuladum mante ilahakkan algon men asu tasawwur kurave nama war fasehawana hagigatuga e biru ufedigen dan ehen dan yes amsa war sirru mi hakunettane saga phone kamek kollaruga Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigen be saga algon saga phone go hadani ajwadu badan horejji algon kuran ek ajwadi ka kone mone ekam Allah subhanahu wa ta'ala huriyak me moledden odigam veela huriha bharutake libi odigam ba ila komme kamaka kuladum mante ila algon men kura kanka hama war gatum balla odigam ba iruga algon nasu tasawwur nukureveti faafataka me aragana veni Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ilmu fuloga matveri kamu ila subhanahu wa ta'ala ilmu fuloga matveri kamu duniye gawana huriha kame bani liuba ليضاف أي إله سبحانه وتعالى اللي بفوا علمه جسابه إنجيل مي إلهك الصفة كوانجن هوريها كم دنودي قطن فون هاي قطن كان نينجي كوانجن ميه كإلهي بس كم نينجي تشال هم بيجي إلهك الصفة إنه هاي قطن الله سبحانه وتعالى هوريها
මේ ෆුරිහම සිෆතක ලිබෝඩිගම් බාලා මේ ඉලා සුබ්හානහු වතාලාගේ එකි අල් අලීම් ෆුරිහාකම මොළද දෙනෝඩිගම් බාලා එලා දෙනෝඩිගම් බේ මේ දුනිය උෆෙද්දම කුරීගස් kankan baanagot em duniya ufadduma foga den kankan hinganagot e huriha kama ila subhanahu wa taala molad denodikam ba haluga komme insanage kankan bes hinganegoi ena qur'ana kantan ena ulena goi ena daani konta katto naraketto swarugetto mi huriha kama ila subhanahu wa taala denodikam baati huriha echbani liuba falawhul mahfuz ya khilafan hama evvis kamenuda evvis kamennu da ekam algon mennaka no engene algon men neenge algon mennaka kinenge ilmuge e haqabil kanna tiyena algon mennaka neenge algon menna meduga liye foti kinekam coach ekam bes ham yak Allah subhanahu wa ta'ala insanunna mi barut ad-devvi ikhtiyar devvi kan kurum ikhtiyar devvi komme insanaka bes wa hadaynahu najdain demagam magudekkevi e demagun kure kommege kan ikhtiyar qur'ani ene ikhtiyar devafan ikhtiyar dev ekam ila subhanahu wa ta'ala denodikam be ene ikhtiyar qur'ani kom magekam ma kurige liwafati min ikhtiyar qur'ani mi mage em egota ekantan algon mennan oti masekke kurun algon men oti masekke kurun ebaade mi hewmagu bayan koddene rasulun fonobi ilmuwerin eba fonobi ekuwerin misalaka program ta darusta ehi kankam eba kiyade mehen nole emihekan ebove kommiheka bes ebove chak namadan aram beenu miya arani narani ikhtiyar be majbur kamen ehnuto mage sanga namadu gadi galme missing horoskopfa nudeve hifattana baren nete ehnuto sa ajod miskitan arani komme farugo miheku fatun koppati kus e usas kurato mihe koppa dama halagen gos miskitan dani amal ikhtiyar ehnu ama nuda miha vesene vesama ikhtiyar hinga dafa dani ekam Allah subhanahu wa ta'ala ma kuri sura denodigambe meena naranya kan aranya kan skuranya mad kuranya qur'ana kus eme ila subhanahu liuba fati meena ulani mehne meena kan qur'an mehne eme egotta ekan daani e ila subhanahu wa ta'ala ilmu fulga mati verikam eme algon menna mi e liuba fa liubum heyokame Allah subhanahu wa ta'ala heyokame medwer kurabe alhamdulillah nubakame derakame ay ila subhanahu wa ta'ala qada qadaruga ikan liuba fa igani algon onna ketterbu misalaka bali dimawi musibat dimawi ehm jona ketterbu onna e ketterbu anjen ekimi hunna Allah subhanahu wa ta'ala minbar kuraba fa ehi gota minbar kuraba qada qadaruga sabum ma yusbe mi hinnutanabusbe miha ge nafsu marala hisaba bay mihun kantatadde em algon mennaki mikankan rangala engifa tibi bayka vejja darinnaves unganna deifa tibejji warab ginafara mi hen dimawa musibatakun salama wa rabbuda fasehe vegendana qadar masala de bay min bana kudim ves bay farabuna de timanna me en bahi goto ke lefa jadan ki kurange kame kuram vi ken unt war muhim suwadaka sudana fare ken bahi goto ke lefa dan ki kuram vi efada kudinna nune efada me honna bunan otim sa ka me efada me geega misal ka ama huriyaka horegen ve he ves kame masakkat ves nikuti me detto laari ves libeni en kankam kuran ulone ma kankam waane Allah subhanahu wa ta'ala mistukuna tawfiq debne emiha kurak ule gotegge macha miyaku magene lavakiyan ulanya enen lavakiyuman enen kuriyad deven e gotan onnane henonto faafa ge terega miyaku faafa ge kuriyad dawara ke miya hama ekand kuriyad de hewmago ikhtiyar ko ge ekamuga kuriyad dan ule mihke ekam vesve ehno bi faari kuran ule mihka ekamuga ena kura masakkategge macha ene tawfiq libigam man hema algon non onnane mago ikhtiyar ko masakke kurun Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq debban inshallah sheikh malum program nime work kodot kolmi tema nimmalumge kurin mi war kuruko bunde bedekam war muhimmu baymi war gena be fuluna nuisno bay kannenge mi darin tarbiyat kurun feshe hisab kiya hisab kunto darin tarbiyat kurun mi fesheni darin tarbiyat kurun fesheni mi kavenje kurin geto aslu magan point gena be fuluna hiwani dariya misaka de harodin haru wima baligoi mi visnu men nun deta ad aslaki mihego kavenje kuraruga
ಫಿರಿಹನಕು ವಜ್ಜಿಯ ರಂಗಳು ಅಂಬಕು ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರು ಅಂಹನಕು ವಜ್ಜಿಯ ರಂಗಳು ಫಿರಿಹಕು ಇಖ್ತಿಯಾರು ಹಿಸಾಬಿಗೆ ಏದಂ ಅಸ್ಲು ಮುಲಕಿ ದಾ ಎಮ್ ಹಿಸಾಬು ಮೆ ಅಸ್ಲು ಫೆಶನಿ ದೆಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಆಸ್ ಕುಜ್ಜಕು ಲಿಬೇರುಗೆ ಏನೇ ರಂಗಳು ಮಿ ವಿಷ್ಣುಂತ ದಿಯನುಗೆ ರಂಗಳು ಮಾಲೂಮಾತು ದಿನು ದಿಯನುಗೆ ಮತೀಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿರುವತಿವಾ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏನ ತರಬಿಯತ್ ಕುರೆನೆ ಮಿ ಹದೀಸುಗೆ ಅಸ್ ಮಿ qiyaamatuga alaamattaka beegotun jibril alayhi salam kuro jawa ege etene ekkamaki wa an talida al amatu rabbataha mi alu enage verimiha bihani mige sharaha ilmerin bidalwe ei uquq maaneki mi darin maim bafain mi nukiyamantiruma hiyanati kon hedume ei mi zamana wal menna war bora fenna piruveri kama henno e aslu ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದರಿನ್ನ ರಂಗಳು ತರುಬಿಯತೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವೆತಿವ ದರಿಯಕು ಮೀ ತರುಬಿಯತು ಕುರವೆಜ್ಜಿಯ ಏನ ನುಕುರಾಣ ದೆತ್ತು ಮಮ್ಮೇಕ ಪಪ್ಪೆಕ ಇಹಾನತಿ ಕುರೆನ್ನು ಹೋದಾನ ಏಕಮ ಎ ತರುಬಿಯತು ನುದೆವೆಜ್ಜಿಯ ಮಿ ಫುರ್ಸತು ವರ ಬೊಡುವನ್ನ ಎಮ್ ತರುಬಿಯತು ಮಿ ದೆನ್ನೆ ಫಶಾಗನ್ನಾನೆ ನೆಮಿಸ್ಬುಣ ಹಿಸಾಬಂದೆ ಎ ರಂಗಳು ಕುಜ್ಜಕು ತರುಬಿಯತು ಕುರವೆಜ್ಜಿಯ ಕುಜ್ಜಕು ಬಿರುವೈತಾನ ಮೈಂಬ ಫೈನ್ ಇಹಾನತಿ ಕೊಂ ಹಿತ ನಗಳ ತರಬಿಯತ್ ಕುರವಿಚ್ಚಿ ನಗಳ ತರಬಿಯತ್ ಮಿ ಹಮ ಬದಸ್ ಮಿ ಆಡುವ ಕಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕು ಎಸ್ ಉಫಂ ವೆಗನ್ನನಿ ಫಿತರತುಗೆ ಸಾಫ್ ಕಂ ಮತಿಗೆ ಮಾಣಕಿ ಎ ಕುಜ್ಜ ಅಸ್ಸು ಅನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಮಾಮ್ ವ ಹಾಲುಗೆ ಅನ್ನನ್ ಎಫ್ ಅಳುಗಣು ಮೆಮ್ಮಿದೆ ತರಬಿಯತಿಗೆ ಸವಬುನ್ನೆ ಬದಲು ತಕ್ಕೆಂಗನ ನೇನ ಅಳುಗಣದೆ ತರಬಿಯತಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಮ ಏಕಂ ಬಿನಾವಗೆ ದಾನ ಕುಜ್ಜಾಕಿ ಕುಡೇರ್ಸಮಿ ಲವಕಿಯ ನಶಾ ಕುಜ್ಜಕ ಹದಂ ಬೆನ ಏಕಂ ವಾ ಎನ್ಎಫ್ ಎನ್ ಮಂಜರಕಿ ಏಕಂ ವೆಜ್ಜೆ ಏನ ಕುರಾನ್ ಏಕಂ එකම ඒනෙෆ් එන්න මම බප්පෙම නමාදු කුර්ආන් කියවා දරුස්තන් අඩුවා මෙහෙන් උලේතන් කම වඤ්ඤා ඒන එකන් කුරාන ඒනගේ මුජතමන් ඒන ගොලේ මාහවලන් ඒන ෆෙන්නකන් කන් ඒන කුරාන හැම යාහුග මේ දරිෆුල් හැම මේ එවස් හද්දෙන් නැති මේ මිසල් මිසමාන බදාකම වඤ්ඤා මේ ටැබ්ලට් තක ෆෝන් තක ආදී ෆේන බදානෙච්ච බදන් ඉන්ටර්නෙට් එකක් කොද්දු කොල්ලා ෆතිබ ඒ කාල මේ රංග කුජ්ජක ෆරාතුන් හෙවේ kan as ummid koggem visnuana me imba fen get ami zaman e huriha kamakan ene heri du kolle ek balduga komes hadden hududegge terin mi maimba fen ge control ge dashun kujjak misal phone takachi dakkam yama control dashun e go hen nohingana gota kashor kogge ekan koggen masane ema mi maimba fen aslu kujja gos kollani us maimba fen kujja rangalu kujjak bes heduga magadu mi heki dekam मुझतमोगे हेंकं कम से बुरा असर कुराम सा रट्टे हिंगे फरातो मुझतमोगा नी एक वसीलत के सबम बसमा कुछ जगह असर कोफन ಶೇವರ್ ಬಡ ಶುಕ್ರಗೆ ತಾಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆ ಕೊಳಟಕ ಅದಾಳ ಮೆ ಮಿರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲ ಫತಿಬೆಫ್ನ ವಕಿಯಲನಿ ಅಳನು ಬಿದಕಿ ಹಮ ತಿಬೆ ಫ್ಲೋನ್ನ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ರಂಗಳು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಗೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಕಮುಗ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗ ಅತದು ಹೋಗರೆ ಗಂಡು ಅಗ್ಗಡ ತಿರಿಗಳು ಮೆ ತಿಬೆ ಫ್ಲೋನ್ನ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ಅಳಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲಿ ಕಮಟಕ ಅವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.